Hey guys, twongeye twagarutse kuri channel zanyu ebyiri mukunda cyane muhora mukurikirana ariyo Kado Irakoze and Igo TV show. Igo TV show. Cyangwa se Igo. Igo bisobanura iki sava? Igo bisobanura igisiga bimwe byo mu birere. Igisiga kigendera kure cyane. Inyunda. Uri inyunda. Anyway guys, muri abantu beza abantu badukurikirana kuri izi channel zombi ariyo Kado Irakoze cyane reka nitangireho then you will be the next brother. Okay? Mwebwe munkurikirana nkomeje kubashimira umunsi ku wundi abantu yesterday bangaragarije urukundo abakunzi ba Kado mukora subscribe mwebwe mudakora subscribe it's okay takibazo mwebwe mbafata nk'abazalendo ariko wewe ukora subscribe zarazamutse ejo narabibonye abakunzi banje buri hari abakunzi banje bankunda ku buryo wewe wanamvuga nabi muri kumwe ashobora no kugucira tibimugwe neza hari abantu bakunda Kado hari abantu bakunda Kado deeply so guys twagarutse nagarukanye n'inshuti yanje the big star boy Ako namuba cyane bari uri star boy bari ukijana ni mbaya sana huyu anaitwa Sava man nawakira abantu bakucana ya muraho yemwe turabasuhuje twishimye kwisanga kuri aya macano yombi ariyo Igo igisiga kibi umwana utazunyeganyezwa uzana wagira ngo urahenga makabagukubise urwara hano ukagaruka wa mwana waje kugarura intama zazimiye wa mwana kugarura abantu mugakiza yuko mukomeje kudutegwa rero ndi kumwe n'umuvandimwe kuva kuri Irakoze Kado Irakoze kuri Kado Irakoze twashatse ngo duhure twembi cyane kugira ngo tubashe kubatamika tuganirire hamwe nabwo bari byiza kugira ngo abantu bahure baganire twishime tugira ivyo twungurana hari igihe navuga ibintu ndije nyine ugasanga n'inkoreyemo amakosa bazabana cano ariko sini umugani bazavuga mu mutwe umwe wigira ibisasi hakikamwe nyenzi imitwe yahuye ni ibiri turebe ko mu bipinga none cyane kuko yarabivuze hari abantu numva muza mwirirwa mwidoga mugani wabari abagabo kwa neva ngo kwidoga hari abantu birirwa bitotumba ngo bari yangu biki umva uranyanga ari kuri arankunda cyane mugira iyo mitima wowe ufite ako gatima shanda bizi ndikazaguhira nubundi nta igiti cyose kirimo imbuto kizagitego mijugujugu uko nukuri ndimwo dushima ngo mwese ngo tubyishimire tibikunda uzatwange dushaka ngo tubane mutwange ariko twe turabakunda niyo mpamvu duhora hano kuko iyo mijugujugu yanyiza kungeraho cyangwa sikagera kuri uyu wacu ntabwo twagarutse hano hari agasebe muri ko mumborana hari inguma muri ko mumborana muzavuga muco hari umugabo naringiye kuvuga Runyambo ese uko singovuze bayamureke ba Runyambo ni benshi tiyamenye uwari ariko ariyumvishije nta kibazo ijambo bavuze ugenda Imana ukoze urutakirukana guys hari agahungu nabonye TikTok kakomeje kanyataka uriyizi yosha wewe nimba ushaka kuzamura ama views yawe ugende ushake content uvuge kubiriho apana kuzuhimbira gusa umuntu inkuru hajya kitwa tusava yitwa nimba MG isubundi bavuga ngo iki Sava bavuga iki kuri Kado Irakoze n'abahungu bari nkabangahe bari kuri pano nage narindi TikTok mushaka kuri pano yabo shike sanga akavuga akavuga abanyamakuru ngo bari mu gukora biri ariko ngo nije bagize thumbnail arakugarura bakugaruka bagutindaho bari ko bavuga ngo kuntungu wavuze ngo kuri zabakiza ngo kandi ngo aragaragaye mu ndirimbo ze ukuntu wamututse nibaza ijambo rimwe nababajije barambaza ngo ese ngo ko dukora biriya ngo se mushiki wanje ngo ako asohoye video ngo se no muvugaho mwebwe ko muri nimbwa z'abasazi ahubwo reka muratuma ngira tension ngira kamere ukuno nuvuga na gabanya umunyu reka nticuve ndababwira tese nije munyamakuru je norinda muvuga hariho abo muvuga abavugaga ni benshi niyandarika agakora ibyo abandi bakora bazareka kumuvuga cyane bakabura abantu bantumana mbabwira ibintu bibiri mwebwe hari abantu
bavangiwe mu mitwe yabo, reka mzite gutyo kuko ntawe mvuze mu izina ariko ko bari yumva. Wavangiwe yiyumve ntabwo wavangiwe umeze uko wiyumve. Iyi mihanda cyangwa se izi video turi kubona ku mbuga nkoranyambaga, ico cumba uba wicayemwo uburyamyemwo ukifata video ukifotora, tuba uri kumwe na Kado, tuba uri kumwe na Sava, tuba uri kumwe na The Beauties, tuba uri kumwe n'abari abandi babangutse bamwiza. Ayo na amacano wenda muhagurukiye muri benshi, biza bitugeraho gute? Urumva twebwe ico dukora, hari ababanditse ngo mvango bango wamuhamagaye ukamubwira inama, wewe se kuki utagenda ngo uyimugire? Kuki ugenda ukansubiriza wewe hari kuri YouTube ira comment yawe, kuki utazuyimwandikira inbox? Ariko usibye ko twebwe turabikora, turabandikira, turabahumuriza. Hano rero tuza gucyaha kugira ngo ese mbaze kwanza ni gute mudushora imbaraga nk'abanyamakuru, ubwo mukazana ibimogi byose timushoreho bari izo mbaraga muri ko mudushora, mukazishora kuri bashiki bacu na ba grand frère. Je murabona ndacarakana gato sijora wese butoto bwana, wese butoto sijayo nayo kitu. Ariko ko murabinyereka ntabyo sijayo na mumeona na mmenionyesha by the way. Ariko mwagire n'impuwe Sava, mwamugiriye impuwe ko umwana muto nk'uyu wiri kubona biriya bintu mwaretse kumuharibisha mu mutwe. Kandi basi muzatuma sara mwebwe dore kutari kwa ndeguriye. Reka je mbabwira na kanzona nintekereje madakikashize twumvikana muri kutwandikira inbox mukatubwira ngo muzamuhamagara umuntu mumubwira inama. Turi muto wewe uri mu kubivuga, wamuhamagaye washatse namba ziwe ukamwandikira. Ese izi mbaraga muri ko mudushora nk'abanyamakuru ngo muzoza mubahamagara inbox ngo mureke kubadarapari ngo none ngo nuzoza ukora ikiganiro banabivuze utamunera ngo tukazushiraho wabikoze, zoza ngushiraho utabikoze no bizoza bikorwa neza kwasa. Ariko cyane nshaka kuvuga mufate izi mbaraga, dufate izi mbaraga zose turiko dusoka ku banyamakuru twebwe mwebwe muri kuri TikTok mwebwe mwasaze muzifate mureke tuzishore. TikTok naho ntanshobora kuvuga ijambo rikarebwa n'abantu benshi kandi bikagira ico byungu. Dufate izo mbaraga tuzishore mu kwamagana, tugire n'inama nk'abanyamurenge, tugire n'inama twese tuve muri biriya bintu mubikoze none byari bisanzwe, ariko yuko bitari mu muco wacu bintu mukudukanga. Rero izi mbaraga muri ko mudushora muzishore muri bashiki bacu n'abakuru bacu bagende bave muri biriya bintu. Hari abantu nabonye bakomeje kwandika ngo Kado ngo ni gute ngo none ngo uvigishwa ngo uriya ngo ni inshuti yawe ngo ukaba ngo wamuvugaho ikiganiro. Guys, ivyo se ni ibiki? Ni inshuti yanje of course, kugeza n'ubu aracari inshuti yanje Nzabakiza. Bafofo ni inshuti yanje bariye, Zungu and Fari ni inshuti yanje. Ahubwo ikintangaza n'aba medias bagenzi banje babaza yewe hari n'abanyatatse gano no bagenzi banje nabo bakoze abo ni bande. Mwebwe muri tombe nta nico nabavugaho kubera ko arukunde ndi mu kwandika kuri stage. Ni gute hari uwo nabonye uriya kamwihorera ariko gira cano iba muri USA y'umudamu agira cano, reka ndeke no kumuvuga. Yamaza mu yindi sura ngo urabona ngo yajaga ngo kuvugira ngo bari wenda bazisohoye. Aho kuki wowe waje hano kuri YouTube ukaza kumuvugira? Kuki utamuhamagara? Kubera iki wamushize kuri thumbnail kushimisha bakabarira kuvuga? Turabizi ko twese tugira ubwenge, turabizi ko twese yego muri mukuzi tubucuruzi, turabizi ngo uriya ngo Kado ngo Sava ngo ko baracuruza. Wewe utamucuruje niko turi mu kuvuga, uzoza uvuga tuvuga izina ry'umuntu. Nuja gukora thumbnail wishireho ndushiraho uravuga. Wishireho. Turabizi twese dufite ubwenge. Hari ikindi mwayobewe buriya, njewe reka mbabwire muri iyi mihanda cyangwa se abantu bari gusohora ama video, sinzagendera ngo ni inshuti yanje naje ni nyisohora ndora umuntu wa mbere uzahera ancaha n'uyu uyu nayisohora nije wa mbere uzamucaha. Rero hano ni ukugira ngo tubihane, tubikureho, tubice kandi bizacika. Nibitanacika tuzaba dukomeza dukora ibiganiro, tubikore turanabizi ko ari byo mukuru cyane. Nabonye ikintu Apostle si Apostle Christophe Tiari Kayode ejo baratarama turanezerwa turapfa turashira ibintuze bira bifotage byabo byabo mu kanisa baba uploadinze babishizeho bibura views, ariko dupfe gukubitaho ikintu cyitwa ngo ikibore
ibibore bya Leviande mwese niyo mwirukira turabizi mwese mwabaye abanyamubiri nuko ari kimukunda biriya bintu turi mu gushaka ngo nanone nubwo mu bikunda tuve kuri ziriya ngeso cyane. Icyo tubamenyesha cyo gusa nuko abanzi mukomeze mwiyongera ariko abakunzi nibo benshi. Abakunzi nibo benshi. Nibo benshi ngo ko munyanga kandi ngo munyange cyane. Munyange soza turuzoza uncira mu maso. Abakunzi ba Kado nibo benshi. Jewe ntaco bimbwiye hari abantu hamwe babane twaduhura ukaduwe ngo ayiwe ngo wakosha. Yewe. Oya reka ndakosha nakoze iki? Izo mpuwe muri mukugira ukamungirira kimpo. Uruwe bisura ngo kurangirira impuwe. Dore ubwanwa guzuye amata ngo kuramugirira impuwe. Wagirira impuwe uramushiki. Wagirira impuwe uriya muntu wayitaye hanze njewe kindaza kugira inama ahubwo impuwe mpangira nawe atarazisohora kugira ngo ntibazisohore. Please tani inama tuba turiko tugira wayisohoye. Wowe uba watwiyeretse uba wanze kumva ibyo twavuze. Ko turagira inama wowe utarayikora. Anyway, abantu batera commentaire nziza turabakunda nambasoma abatera mbi so tuyiri movinga tukanayiblock ariko bakunzi bacu barahari ku buryo wanyora uyu savurwara gutya bakaba banakwica. Abakunzi bacu barahari ni benshi kandi twebwe tituzagendera ngo uyu ngo ninde tuzaza n'umuntu twirigwana jewe nayisora nzaza hano mvuge takimenyane kiri hano. Buri hari abantu bashobora kwibaza ngo ko wirwana n'umuntu runaka. Dore reka mbabwire Nyamwiza azasohora video uzabona duhorana cyangwa azagira umunsi umwe gusa ase n'ucokoza ase n'ubwiye kuvugira. Ubu ni gute muri mu kuvugira abantu bazisohoye cyane niko kubongerera ubukana n'undi wese akumva ko byoroshye kwisohora. Yego n'inyisohora bazamvuganira, yego n'inyiyandika bazamvuganira ariko cyo turimo gushaka twebwe tumushaka tuvuge wowe utarayikora ubireke byo bintu murimo sibyo. Reka je ngaruke hari umunigeze twirwanye umunyamurenge nanjye kuvuga ryazina ryabagica bazatwita mu banyambo twabanyamurenge umuhungu w'umunyamurenge uwo muniga twarirwanye anyereka message yandikiranye n'abaniga bo hanze ba bro nimwe tugiye kugaruka abatipe uwo mutipe baramwandikira baramubwira ngo mani waduhaye yarasanzwe ahita apasanya nyine kujya abatipe baba bafite ubandi bagapasanya abademu nabonye umudemu umeze bya aho ngaho muntamika akamutamika nabonye munyonyi iriye bya installanga yintamika akayimutamika noneho jamejo bamusaba umukobwa nangira ngo wampuje n'uyu mukobwa ko shaka kuzamubona kimwe nuko abandi barimo kutwireka asanga ari mushiki biwe aho tyumva ubundi natwe n'abantu nibashiki bakirika abani bashiki bacu abani bakuru bacu abani barumuna bacu abani ba onkre abani bande ni bande ariko tuzatuza duhonye kugira ngo bicike biri mu kudutera isoni. Anyway sava hari umuntu tumugira ngo twarabyibagiwe birahari tugiye kugikoraho nacyo. Hari video yacicikanye y'umu evangeliste wacu dukunda w'umunyamavuta kugeza n'ubu nako siwe ahubwo n'umudamu ariko tiduhisha kuko hari yashize igihe hasohoka video y'umuntu ntitumenye uwo babikoranye ariko byaje kuvugwa ko uriya muhungu tuye Australia hagiye yitwa Sava niba yitwa Sankara yanabaye Kayore yanabaye muri Kenya kazangu muza KDF hano Kayobe wewe Sankara wowe uri umuntu w'umugabo wubatse uri mu rugo rwawe zirangeso tago twazishimye kuko gatwakubonyemo ari umusaza ejo bambiye kandi nimba ngo mwarabikoranye hari bamwe bavuga ngo hari kera ngo bakundana ngo hari kapora wewe mubiri we rero njewe nabonye ico cyari kigendewe man kwa rugusiza evangeliste hari kindi titwaje kuvugira umuntu runaka titwanatumwe ahubwo na evangeliste timwumve ngo turavuga ngo bashaka oya nimwebwe abantu bo hanze nyabo oya mureke dukora analize. Sankara nubundi banamwanditse muri thumbnail kiganiro kuri mbangutse bamwanditse nta utabizi murebe ka Sankara uri hanze, Sankara ufite ifaranga, Sankara uri mu rugo rwiwe guhamagara video call umudamu w'umukozi w'Imana ushaka gusabwira ngo
yego ntituzi wayisohoye wenda ngo ashire hanze ariko iri hagati yawe nawe mukiwe kwanza namuka evangelistic tukongere mama umugabo wawe turamwubaha ni umunyamavuta turamukunda niba ari umuntu uzubwiriza gutya mu bwenge bwinshi uzumva ashobora wamwumva Felix ari ukano muri Kenya nagiye kumwumva je naragejeje kumwumva aravuga nduwe numva nane ndacanganyira umuhungu ubwenge afite kweri kandi yariko agaruka kuri aba bantu bazarushwa imbaraga no mubiri cyane yabivuze akunda no kubivuga ariko bira bintu reka kubazi nawe umuyumbe ndakwihindura cyane ndiwe none surarindu ubigenzi waje umunyamakuru kuri umuyumbe ndiwe yego tubundi ibintu biko biva cyane mu bantu bo mu makanisa abanyedini aribo biriko bishobokamo ngo nindakozaka nifuranyamwe ninde ni umuririmbyi ni evangeliste ese ni pastor nawe arahari hari video tutarasohora hari pastor uraha man biriya ni masukari mingi zicuya cyane masukari mingi ari na masukari menshi man ngende mugabanye uci ariko gangwano hari ujipawa tutwamenye bazamwe ujipawa hano ujya bisenta ahugiriya nizibagaruka mazi akamana nenge kuvuga icyaha mwizina kandi bibiri yarabishije ureka icyaha mwizina tukivuge mwizina turabamaganye kandi turababye uriya muntu wose Australia wakosha ugende wirege ni wowe twamenye mu bantu b'abanyamabi bako video izitugeraho muri babiri kandi uzigitangaje bombi gababarizwa muri gospel umwe n'uwa evangeliste nasanga gano umuririmbyi sinariziga ko ari umuhanzi yewe n'umuhanzi Queen wa debut yanyeretse cyano yiwe sanga kararimba ibimuriro watse ariko gitangaza ahubwo mureke gusebya umurimo w'Imana narabivuze nasanze baririmbye kuriya ari ukuntu bahuye na shitani abaririmbye shitani niwe wagazuririmba mu ijuru gute shitani ngo agazaririmba amajwi 10 nayo ramuhungu untuzi umufurero shitani agazaririmba amajwi 12 Richard imwe gutya kayari uri kumva no sembwa ukuntu amaze kubibona nawe sekibi yamaze amaturuka muri ba bandi baririmbaga nkawe abati ndahandi nomenera reka namaseserirano ku gatuti namanisha hano zoza nishirira mu baririmbyi bagenzi ese ubundi usanyine nuko mbano idahuye n'ubukirisitu katureke kuvuga ngo nabaririmbyi bose ariko mbano ntahuriye n'ubukirisitu gusa ewa umuntu ugaragara ari ku gatuti jewe wari wambona ari imbere ndahatinya ndaje gutanga nsadaka buriya umva mu sava buriya ikibazo sa gatuti ikibazo agatuti karejeshwe agatuti kararengana ikibazo ni bagiri bwite agatuti buriya nama agatuti uvuga wenda nakasikara se batambukanye se yari azahagarara buriya agatuti k'ingenzi nakangaka nawe ari agara amabuye n'amakara n'umusenyi baragica ko mufite barangiza umwe ahubwo tuje kuba agatuti ko mu mitima ni mukizwa mwakira ijambo ry'Imana cyane ese ubundi umunsi muzabona video ya Sava video ya Kadohanze usibye ko narababwiye muri cya kiganiro tayo bazabona byagenze mugende mushaki yanje byagenze gute ese video yanje yova umwana muto kandi umwana bamenye Yesu ariko nzonirwa avuga hano kamvugo yarasaze buri narasaze zangi wawe narasaze zo gusarabyo hasaze wewe niko bari mu kwamba bavuga tubona ko turakubona abasazi twarababonye kuri umusazi wa mbere n'umuntu urushwa ubwenge na telefone ariko man kandi ari uyikoresha hari analize ndi mukora Sava ni gute umuntu utuye hanze umunya ufite ifaranga narivuza kantuka ariko reka kavuga ko ufite ifaranga n'umugore wawe atakunyuze niyo umugore wawe atakunyuze ko shitani yabakemuriye ibibazo bimwe na bimwe abashiriraho bamayinja wagiye uja kugura indaya mukareka ubusambanyi bwo ku matelefone uzoza ugenda ugura indaya n'ushobaye n'iki babivuga baravuga ngo ubusambanyi bwo ku matelefone buraturambiye mugenda muzoza muja mu marogi mugura indaya musambaniriyo ibintu kandi atipe bo hazirekaje mbagarukeho nani nacecetse abatipe bo hanze ntitubashigikiye gusambana oyaye tuvuze mwebwe muri ko musambana ntabwo ari buri wese kandi abatipe bazi kandi olewe abasambanyi bazahasha abasambanyi
ariko iyo bazashira kuri yewe nubwo wotinyaga gusha harimo icorezo uzahuraho na sida nshuti yaje mubireke ahubwo mubiki bakitinya ngo hanze ngo babazaniye kinini kiresha buke ngo curukiye ngo amezi atandatu bituma sambana umwaka wose ariko ntawe dushigikiye cyane akakara akanama yari inama y'umunsi bakunzi bacu hano hari abantu buriya iyo biriwe batabonye ikiganiro ca Kado batazabumva baguwe neza kuko barankunda wowe utankunda uzamwa amata ya uzurire igiti wamuhanuka neza sasa biyo wowe utankunda uza winyora amatwi winyore nushaka ntuzawombona uzamu habe nubwo utokora subscribe mugenzi wawe ngunda azayikora ikiza no kuza wirwana mugenzi wakira utuka kadukira utuka ariko akumva akakwikiriza atakabwira sabati none ari nyana yimbwa twirirwa yiriwe gutu ese turafiki na ko tutanaziranye wa muntu we wagiye kakivugira ibyo nivugira kuba baba binyeretse hari twari twahimbaye inkuru tuzo tuvuga ibyo twabonye namwe ibyo mwabonye ariko mugashaka ngo mugumane ama telefone mukagira ngo biraguma ama telefone nubundi kiri muri telefone ni kimwe na kiriya kiri kuri YouTube. Turashimira abanyaburaya nta video yayivaho iburaya Norvege cyane nayo birabiguza ba umufurera azavuga ngo buraya umva bari sava biriseri Amerika yaracafuye abamambure ko muradusebya bariyo Canada Australia ushize niyo gana nashimye none ndori byo sangara ako sanga mwafashe sangara mukamutambika isogeza wa muri Australia uburaya iri akwa babigira Elise ewana mumeze neza uwo muco mufite urababereye Elise uwo muhana papa ukomeze kabisa utaramemwo neza cyane umeze neza za Norvege ni handi mu Bwongereza nike hari kindi gihugu kitaracafuka cyane muri aba bagiye Burayi nibyo ngibyo ariko no muri Amerika ntabwo ari amahita yose apfa ko gusarira ariko cyane leta y'abashuti yanje grand frère Sali Bigizi the legend man uranishuti yanje papa yarayampamagaye angira inama arankunda Bigizi kubona Bigiza guhamagaye Bigizi shanti ndamutinya tuzagwana tuzasubira inyuma afande makanika tazaja kutugaya mu gitondo cakare buryo umaze kugenda twigwaneho ese ni minembwe tukayifata Bigizi janti Bigizi niwe muntu wa mbere ngo hayibombo niwe muntu wa mbere uzungurikirana nkumva ndishimye niwe muntu nozuka gutya kavuga ni buriya janti Bigizi niwe ikiganiro cyane niwe wanyu kurumva sava niwe muntu izanirwaho cyane so ikiganiro nkumva na nyine yabwiriwe muri makeyi niwe muntu uzugira umuntu inama ukayumva niwe yarampamagaye arankandira kanyenyeri gafatika kurumva ukandirwa na Bigizi sha twumva ko ari sawa rero ibyo ngibyo tubivuga iki aba batwanga muji bumoso abadukunda bari buriya wenye chuki wajinyonge na wangie kushoto wenye upendo na mwingie kulia umuntu wanga sava urira igiti wifunga umugozi sawa umwama oya ibintu byo kwiniga umwamata yakabenza kugwe nabi ayiwe amata akugwe nabi gukorogera amata no yakabenza arabasha amabwa aya nayimba amabwa ngurube anyway abantu bacu badukunda abazi bazabifuza kubiba turabifuriza weekend nziza turabifuriza uku kwezi kwa 11 tukugana mu kwa 12 Yesu akomeza abayifaranga Yesu abayifaranga abahumugisha abantu badukunda abapasteri bose twubaha turabakunda man suje na bishop wanje amusosore kukuvuga mu izina my bishop Bisengo buriya nsoma commentaire uziko nabonye Bisengo atera commentaire bishop ntumuzi Bisengo man Bisengo uyu nguyu bano Kenya umwe nta bishop wabonye ejo muri kiriya giterane cha poso Kristo tababonye uri wicaye gutya
uyu nguyu uzujana abashitsi mu modoka man ngo atanze faranga atanga na costume umubishop w'umusirimu attention umugabo wa Kitoko uri educated wize w'umusirimu umugabo wa Kitoko cinshi none se kamwe mwebwe mwamungirisha ari ukavuga ngo kadongo tukazugira ubwoba ziriya ni zakaboye hari abazavuga ngo bantenge ngo mu rusengero ngo nibantenga nzaje kwa bishop nyikundira yewe uza makuru yigira hano sava we baraye batubwirije uriya n'abakristo baba mu rusengero ariko utari proud y'umushumba wawe umushumba wawe atagukunda nawe utamukunda sohoka hari uwundi ugukunda hari uwundi ugukunda ukwitayeho hari uwundi muzamusohoka gutya hanze umushumba wawe uri proud yawe umuhobere ja mu rusengero rwiwe wirure ni uzagirira umugisha iyo haga na pasiteri ita wewe nyine urugero uri mu rusengero ariko pasiteri wawe ndakwiyumva wasohotse so kuje kwivura hande kandi ni urugero nyine tuvishe ko bitubwirije apostle hari abantu bagira utugeso kandi akavuga nabi nk'umushumba wiwe nabi hari hanze akirwa se by'umushumba jewe sinshobora kuvuga umushumba wanje nabi ahubwo je uzamutinya amavuta badimwe niye kubona cyagiye batinyuka kandi uri umugabo umukozi w'Imana nejo arabivuze ngo cyagiye yavuye no bamutera imyambi ziriya ni ingozi za shitani pasi abakozi ba shitani ariko turahara abawe I respect you my apostle my apostle Christophe ari ahantu badusanze ni umuntu buriya umugabo kuriya haba abagabo nibwo akibwiriza ndi negeranye nabo umuntu kabisa bro ni umuntu w'umutaramyi akuririmbira ikibembe akuririmbira igipfurero akuririmbira itonde we akuririmbira ikinyamurenge nyine ni umutaramyi muri make yarangiza wumvije imvuga ze azi igifaransa azi icyongereza azi ibintu byose uriya kwanza ngambabwire jewe buriya ari abahanzi banje batatu nemera kunda abanyamavuta kandi batagira parapara umuntu wa mbere kunda ni Bene barabantu nari Bene wa chance ewa iriya famille ndayikunda bitaba uwa kabiri simuvuze ngo nuko wenda ngo yanyandike we nahise ngumukunda n'umundi wakazubibona nibigizi Janti nigeze kubona kandi umuposte Janti bigizi ni umuntu mwiza pe umuntu wa gatatu nshobora kuzana hano nk'abantu umuntu kabisa azaririmba kankora ku mutima ni umuntu bita Jedeo bro ariko nabona abantu gavuze umenye ko naho nyine byo bagerageje ibikize muri turacyari muri ka game kaba abantu oya ko turabashimira nyine ko turakora mu nguni zose takibazo tureke kushiriya mu baririmbye abashumba kuri ubu jewe niba ari ababiri kubwiye na my pastor rero mazina ariko twahonyeje abantu muri guta ibikoza soni hanze nimuzamufata na video n'umuntu tukabamenya mwe tuzatumenya uriya uri muri screen nini nakariya ka screen kagatora ukaratuma abantu bamenya none se sanga siko yarari shano n'ibere yagiye shahwa impyisi ufite imbaraga nke z'umubiri umubiri wakurushije imbaraga soko bro mugende mubireke mu bice kandi tuzaza tukomeze tubahonye bizacika tutitaye ku ma message y'abantu tutitaye comment zonka kwenda uko anyway turabakunda twifuza ko tuzasozanya uyu mwaka abakunzi ba Sava TV show n'abakunzi ba Kado we love you nawe yitwa Igo Sava ryararangiye yitwa Igo TV gira message ya nyuma reka ngire message ngendera abakunzi bacu twembi abantu bari mu Rwanda abantu bari muri Kenya giba nk'uduce twinshi sinzi two mu Rwanda gutwa Giru Kasa Kayole Rongai Kitengera na Mihango saba abanyamu benshi n'abanyamurenge nako message n'abantu b'Ibugande yuko ni naho bakomeje kwindikira kwa shitani n'abantu b'Ibugande ni Burundi aho nyine Ibugande ni Burundi mu Rwanda gatwahambutse uyu munsi ariko byari Buganda kabumbo bari kwatera igitsindi aki Burundi bari kwitwara nka neza ugereranyije i Burundi mu Rwanda ahubwo mu Rwanda mwari mufite umuco mwiza nuko imbeba yo mu gihuru imbeba yo mu yazanye mu gihuru nokuri hari imbeba yavuye Buganda
yinjira aho ngaho irabandukiriza. Ariko message nobagenera tuve muri ibi bintu twagiyemo. Abahungu tureke gusebya bashiki bacu. Ubikoreye mushiki waje none papa. Ejo naje ndi mutoya nta video nokora. Muzamugirira impuhwe Savaeri. Hakika mugenzi. Ivu kuruje ubujukuri muzamugirira impuhwe. Mugende muve muri ibyo bintu. Nk'umuntu w'umuhungu kurasa umukobwa telefone tuze video ngo ari kumusebya. Ibyo bintu sibyo. Mwamara mukabifata noneho niba nireka mfite n'ubwenge buke. Mukabikura kuri bari abikoze mukaza kubidusuka utwo twabishize kuri YouTube nitwe twamukojeje isoni kuruta ziriya yikojeje umwe. Uri mukwireba muri telefone ndabizi mwese murazifite ntazo izina. Iyo bamaze kuyigutumiriza uyitunga. Murazitunze ariko ngo twabishize kuri YouTube tuzarekaga. Inama nobagira mugende mu bitwime muzarebe ko tuzasubira kubakora. Iyo niyo nama nobagira. Kandi mugende mugarukira Uwiteka Imana. Aracabakeneye kandi yanga abanyamwanda. Sivuga undi mwanda badatekereza ibindi. Kuri muracafuye muzuye ubuzu bwa Satani. Ugende mureke kurushwa imbaraga n'umubiri. Murakoze. We love you. Abajama bo muri abantu beza babastare batandukanye babaririmbyi turabakunda turabasuhuje. Abapasteri badukurikirana hano inshuti zanje inshuti za Sava, we love you so much. Turabakunda mwese. Bye bye. Naho utaha utarakora subscribe just you do it. Wikandemo gusa kuko nimugunda ugomba kungaragariza ugo rukundo, nimukunda Sava ugomba kungaragariza. Bagenda baje kuri Igo ugo rukundo Igo TV. Naho utaha rero duhure next week hose. Ejo ni hose. Turabakunda. Ciao ciao.